A sad, polaganje računa. Zajedno vadimo namirnice i zbrajamo. Spremna? 3, 4, sad! Pileća prsa bez kože. Opa, i ti si lovi akciju. Trajno mlijeko. A to si kupila po zamrznutoj cijeni. Pohvalno, pohvalno. Mrkva. Banane. Tjestenina. Riža. A, uzeo si prvu koju si vidio, priznaj. Jesam li unutar budžeta? Jesam. Maslinovo ulje. Joj, to je jako dobro maslinovo ulje. Papirnati ručnici. Kava. Bome si veliko pakiranje upitno. Čokolada. Svako ima svoje slabosti. Vino. O, danas je uparivanje vina s večerom.